الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة وفاني والإسلام، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومصحبة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يرفزنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يرتبين إنكم لتعملون أعمالا وهاري بكرغم مجمكورا هي أدق في أعينكم من الشعر، mwemundoro yanyu mukabona biroroshe cyane, ntacyo bitwaye, ntacyo bivuze, mukabyorosha neza neza kurenza agasatsi uburyo koroshye. Ariko mukuri twebwe abasahaba kunna na'udduha min al-mubiqat fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ariko twe kugiye cyacu cy'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam turi kumwe na rasul, ibyo mwe mworosha twe twarabibaraga mu byaha kabutindi rutura byoreka abavandimwe b'Islam. لماذا بدأت هذا؟ كنت نهانجي aya magambo ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, nukubera ikintu kimaze gufata indi ntera abavandimwe b'Islam nshaka kugira ngo twibukiranyeho, tunagitinyeho Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ni kabira min kaba'ir adh-dhunub, ni kimwe mu byaha bikuru intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubujije. Ala wa huwa icyo nta kindi ni itlaqul basar, umuntu kureba ibyo Allah yagize haramu, kureba abagore bambaye ubusa, kureba al-awrat ubwambure bw'abantu, wala yubali bishay, ntacyo yitayeho, mbese bisigaye byarameze nkaho hari ikintu abantu kidafite icyo gitwaye muri bo, kitari na haramu mu dini w'Islam. Aho ujya kubona ukabona umuntu kuri telefone ye, kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuri social media, arimo arareba abagore bambaye ubusa, wala yubali wala yakhafu Allah, nta gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, nta kugira ubwoba, yutliqul basara, arimo arareba yirekuye pe neza neza nkaho kureba abagore bambaye ubusa atari ikintu Allah yagize haramu mu dini w'Islam. Hadhihi ma'siya, kureba haram, kureba abagore babandi bambaye ubusa, kureba al-awrat والمحرمات ubwambure bw'abantu, ibyo byose ni haram. Barakallahu fikum. Ujye kubona ukabona kabisa umupapa mu rugo cyangwa se n'umudamu barimo barareba televiziyo, amakuru se cyangwa se ibindi bintu runaka, ukabona abantu neza neza barimo barareba nkaho nkaho atari haramu kureba abagore bambaye ubusa. Hatta kabone n'ubwo umudamu yaba ari kwigisha ibintu by'ingirakamaro mu buzima, niyo yaba ari umudokiteri kazuru kwigisha abantu ubuzima bw'imyororokere n'ibindi ngibyo, kumureba atitandiye, amatwi agaragara uburanga bwe n'ibiki, bira bintu byose ni haramu bavandimwe b'Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala akuri ko kumutinya. Amarana Allah an naghudda absarana, Allah dutegetse muri Qur'ani kubika amaso twebwe abagabo ndetse n'abadamu, twirinda kuyarebesha ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagize haram. Qala Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ragirati: wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima tasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala ti wa qul lil mu'minina, yewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bwira abemera Mana babagabo, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, babwire bubika amaso yabo abemera Mana babagabo, birinde kuyarebesha haram ibyo Allah yagize haram. Abagore bambaye ubusa, ubwambure bw'abantu, bubika amaso yabo muri ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagize haram kuri twe ko tutemerewe kubireba, bubika amaso yabo kuri ibyo. Wa yahfazu furujahum, ndetse banarinda ubwambure bwabo kubukoresha aho Allah atagennye. Dhalika azka lahum, ngibyo nibyo bizabaha gucya imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buryo umuntu tubika amaso, umuntu utarinda ubwambure bwe, igihe cyose haramu rwose kuri we, imyanda kuri we ahorana nayo, zina ubusambanyi biba byoroshye kubigwamo, naam, imitima ye cyangwa se kugwa mu bindi byaha bindi
biba byoroshye kuri we, wal iyad billah. Gucya kwe kumutima imbere ya Allah birabura iyo umuntu atubika amaso. Allah subhanahu wa ta'ala rwarumuri yaqdhifuhu fi qulubi almu'minin, rwarumuri Allah shira mu mitima y'abemera Imana akabishira mu bituza byabo. Allah ararukwima iyo udafite uyu muco kubika amaso kubyo Allah subhanahu wa ta'ala yagize haramu bavani wa Islam. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Babwira bemera Imana niba koko in kanu mu'minin, niba koko arabemera Imana byanyabyo bubika amaso yabo mu kuyarebesha haramu, banarinda ubwambure bwabo. Ibyo nibyo imbere ya Allah bizatuma bacya. Barakallahu fikum, inna Allah khabirun bima yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala mujya munamenya ko afite amakuru ahagije ku byo mukora. Burya niyo wakwijijisha, barakallahu fikum, ukijijisha ngubwo ukiyerekana yuko utareba abagore babandi bambaye ubusa, Allah subhanahu wa ta'ala juzirikana yuko arabizi niba koko urunguruka ukareba cyangwa se ukareba abagore babandi naam mu buryo bwa haram. Allah subhanahu wa ta'ala arabizi, ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Ngo Allah subhanahu wa ta'ala azi indoro y'ubuhemu ushobora kureba mugenzi wawe cyangwa se ushobora kureba umugore w'abandi. Indoro yo kwifuza umugore w'abandi no kureba ubwiza bwe n'ibiki no kumwifuza, iyo ndoro burya Allah arayimenya, akabona nubwo wahisha abantu yuko utareba abagore. Aywa barakallahu fikum. Hada qala ibn Abbas, imam Abu Sahaba bita ibn Abbas ari gusobanura iyi aya, yaravuze ngo huwa ar-rajulu yadkhulu ala ahli bayti baytahum, ngo ni umugabo ushobora guhabwa karibu mu rugo rw'abandi, akahabwa karibu mu rugo rw'abandi n'undi mugabo mugenzi we. Fatamurru bihi almar'a alhasna, hanyuma muri iyo nzu umugore akaba yahita agatambuka yihitira mu nzu, hari ibyo ari gukora, wowe uri umushyitsi, hanyuma fatanzur ilayha, ukamuteraho akajisho umugore w'abandi mu nzu baguhaye. Hari abantu bafite izi ngeso Islam, kubika amaso no mu ngo z'abandi byarananiranye. Umuntu araguha karibu mu rugo rwe ari umugabo mugenzi we, aho kugira ngo wite ku byakuzanye unaganire n'umugabo mugenzi wawe ukabura kurunguruka. Umugore yahita hari ukuntu ahise bitunguranye, naam, hari igikombe se agiye gufata, hari isahani se, hari iki, naam, ugasanga tanzur ilayha, urimo uratera yakajisho umureba, ugatera yakajisho ukongera. Allah subhanahu wa ta'ala ngiyondoro y'ubuhemu arayizi. Fa idha intabahu ahlul bayt, banyuru urugo wabona bagiye kukuvumbura kuri kureba umugore w'abandi mwiza, taghuddu basaraka, ukaba wubitsa amaso. Wabona fa idha ghafaru, wabona bagiye kurangara, tanzuru ilayya, ukareba umugore w'abandi wijijisha, ukareba wijijisha umugore w'abandi mu rugo rw'abandi bagutumiye. Ibn Abbas ni kari kuvuga fa idha intabahu, bakanguka uri kubona bagiye kugufata kuri kurunguruka umugore w'abandi, taghuddu basaraka, ukongera ukubika amaso. اطلع الله من قلبه وقد اطلع الله من قلبه أنه يود لو اطلع على فرجها لزنا بها. ngo kandi ibyo byose ukabikora wirengagije yuko Allah yamaze kukuvumbura. Uwo mugore w'abandi uri kureba Allah yamaze kuvumbura ibiri mu mutima wawe, arabizi. Wifuza yuko uri umugore ba nyiri urugo badahari ushoboye kumugeraho wamusambanya, Allah ari kubi arabizi mu mutima wawe birimo. Izo ndoro rero zo kureba guzwa abagore b'abandi, harimo no gushaka kubifuza n'ubwiza bwabo kuburangarira mu ngo z'abandi. Izo ndoro ngo buryo Allah arazizi, izo ndoro zuje ubuhemu. Umuntu yaguhaye karibu iwe mu rugo uri kumureba umugore ushaka iki, nibyo byakuzanye. Ghammid aynayk, funga amaso yawe ku mugore w'abandi. Barakallahu fikum. Ya'lamu kha'inata al-a'yun, ngiyo ndoro y'ubuhemu uri kurebesha umugore w'abandi, wanze kubika amaso ukanajijisha kuwaguhaye karibu yuko utari kureba umugore we mwiza, ukijijisha. Ngiyo ndoro burya Allah arayibona, ntukagire ngo Allah ntabwo akureba. Ghudda basaraka, ubika amaso yawe. Barakallahu fikum. Ibi bintu bimaze gufata indi ntera abayisilamu. Abantu barachatinga kuri za YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga, umuntu ukabona ikintu cyitwa kubika amaso kaannahu, yani bimeze nkaho ari ikintu kitakiri mu dini.
wa idha qulna hadha ibi twabivuga haulai mutashaddidun, bari abasore barakabya baremereza idini bana. Ngisi ya none se ubwo wabicika gute kureba abagore babandi? Allah subhanahu wa ta'ala gutegetse kubika amaso, wa anta tastati'u dhalik, kandi urabishoboye kubika amaso. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, mtume yigeze kubwira umusahaba bita Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Uyu Ali ari mubemerewe ijuru bakiri ku isi, ariko Rasul yaramubwiye ngo ya Ali, yewe Ali, la tutbi'i an-nadhrata, yewe Ali, uramenye nureba umugore w'abantu utabigambiriye rimwe, jya uhita wubika amaso, ntiwongere gupima kongera kubura amaso ngo wongere umurebeho ku turu ya kabiri cyangwa se ku nshuro ya kabiri. Fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah, kubera yuko irandoro ya mbere warebye ura mugore w'abantu utabigambiriye, Allah ntabwo akwandikira icyaha, ho urarokoka. Wa laysat laka al-akhirah, ariko indoro ya kabiri niwongera kumureba bwa kabiri urandikirwa nta rundi rwitwazo. Uyu wabibwirwaga ninde? Ni Ali radiyallahu anhu, umusahaba. Fa kayfa none bimeze gute kuri twebwe biki gihe? Nitwe bibanze mu kubwirwa ya magambo barakallahu fikum, kuko abasahaba barifataga bari abanyacyubahiro. Iyo bumvaga ngo Allah yavuze ni sami'na wa ata'na, turumvise kandi turumviye. Ariko hamwe n'ibyo byose Rasul atari kubabwira kubika amaso ku badamu b'abandi barakallahu fikum. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، بيجون من حديث يوم الصحابة بتا جرير بن عبد الله البجلي، الله سبحانه وتعالى ميشي من قال يا رفزمو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، منيجز كوزا أمون سمي متمي محمد صلى الله عليه وسلم كبزيرة كرانية n'umugabo cyangwa se n'umuntu kuba yareba haramu atabigambiriye, ukareba umugore w'abandi wambutikwije cyangwa se ukagira ubwambure ubona ariko faj'atan bigutunguye utabigambiriye utanabipanze. Ese ya Rasulullah, iyo ndoro nayo Allah atwandikira icyaha? Faqala Jarir ibn Abdullah aravuga ati, Rasul yaransubije ngo fa amarani an asrifa basari, ngo Rasul yantegetse guhita nubika amaso igihe ubonye ibiri haramu udakwiye kureba ariko utabigambiriye, jya uhita wubika amaso, wirinde kongera kureba bwa kabiri. Ibi byose aba ni abasahaba kibar bakomakomeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuzaga icyerekeranye na itlaqul basar, kurebesha amaso nkaho nta kirazira afite. Allah subhanahu wa ta'ala hari ibyo yagize haram tutemerewe kurebesha aya maso Allah yaduhaye nk'inema. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. mu nema Allah subhanahu wa ta'ala yaduhundagajemo harimo n'inema yo kureba. Aya maso ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo byemewe iyi neema kuyikoresha mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yagize haram. Wa yu'addu min kufri an-ni'ma, binabarwa no mu guhakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Izi nema Allah ziduhaye kugira ngo tuzikoreshe mu byo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Allah dutegetse kumushimira ku neema nkuko yabitegetse ali Dawud, abantu ba Dawud alayhi salam. Gushimira inema za Allah subhanahu wa ta'ala harimo no kuzikoresha mu byo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Iyo barakallahu fikum. Al-aynani tazniyani, mtume yaravuze ngo amaso abiri burya arasambana. Wa zinahuma an-nadhar, amaso asambana gute? Iyo urebaguzwa ibyo udakwiye kureba Allah yagize haram. Ibi bintu tubishikaho barakallahu fikum. Abantu ujya kubona ukabona mu ngo zabo harimo amafilime, abantu bari kureba bisanzuye, itlaqul basar, amaso yabo nta mipaka. Ikintu cyo kumva ko kureba abagore bambaye ubusa ari haram, subhanallah, kaannahu bikamera nkaho ari ikintu kitari mu dini. Subhanallah, umuntu araba afite telefone ye agenda zamura areba abagore b'abandi, abazungu bambaye ubusa n'ibiki, wala yakhafu Allah, ntatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ittaqullaha fi anfusikum, متيني الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال يا رفزم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قنوم في سنو محمد صلى الله عليه وسلم إجرتي
ikfulu li bi 6 akfulu lakum bil janna, ngo nimunsezeranye ko muzitwararika ku bintu 6 mutazantenguha kuri ibyo, nanjye mbahe garanti bi iznillah yuko Allah agiye kuzabaha aljanna. Munsezeranye ibintu 6 ko muzabyubahiriza, ngo nanjye mbahe garanti y'ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala bi iznillah. Idha haddatha ahadukum fala yakdhib, icyambere ngo munsezeranye yuko umwe muri mwe igihe cyose aganira atazigera abeshya. Ingeso yo kubeshya muyicikeho, nanjye mbasezeranye ko Allah agiye kuzabaha aljanna. Icyo ni cyambere. Wa idha tumina ahadukum fala yakhun, munansezeranye cya kabiri yuko uzizerwa muri mwe atazigera tenguha uwamwizeye. Thalithan, cya gatatu, wa idha wa'ada fala yukhlif, munansezeranye yuko umwe muri mwe natanga isezerano atazigera acukubira n'isezerano yatanze. Icyo nacyo mukinsezeranye. Rabi'an, icya kane, munsezeranye yuko waghuddu absarakum, munansezeranye yuko muzubika amaso yanyu mwirinde kuyarebesha haram. Wa hadha huwa mahallu shahid. Naho nashakaga kubabwira muri hadith rasulati, munsezeranye an taghuddu absarakum, ko mugiye kuzarangwa no kubika amaso yanyu mwirinde kuyarebesha haram. Nanjye mbaye isezerano yuko bi idhnillah Allah agiye kuzabaha aljanna kubwo kubika kwa nyamaso. Wa an tahfadhu furujakum, icya gatanu, munansezeranye yuko muzarinda ubwambure bwanyu kubukoresha muri haram. Sadisan, icya gatandatu, wa an takuffu aydiyakum, munansezeranye yuko amaboko yanyu muzayarinda gukora ibikorwa bya haram. Akfulu lakum bil janna, nanjye mbaye garanti yuko aljanna mugiye kuzayibona. Ayuha almuslim, yewe muislam, ala turidu aljanna, ubu ntushaka aljanna koko? Iyi hadithi ibi bivuzwe 6 ese bikunaniye kubishyira mu bikorwa kugira ngo ubone aljanna? Fa ila Allahi almushtaka. Fa ala kulli hal, turangwe no kubika amaso yacu. Izi telefone, niba hari n'ikiganiro cyiza cy'ingirakamaro kiri kuvugwa n'umugore wambaye ubusa, ubika telefone yawe wumva ibivugwa ariko utarebye umugore w'abandi wambaye ubusa, kuko amatwi niyo y'ingenzi. Niba uri kumva ibivugwa si ngombwa ngo urebe uwo mugore wambaye ubusa. Niba hari amakuru uri kumva, birashoboka yuko wakumva ariko utareba uwo mugore wambaye ubusa urimo urayavuga, kubera yuko urimo urandikirwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ibyaha. Barakallahu fikum. Kandi ushoboye kubika amaso, urabishoboye. Aywa, urashoboye. Barakallahu fikum. Iyo umuco rero abantu tumenye ko ari umuco mubi ndetse ari n'icyaha mu byaha bikuru imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, bwira bemera mana mubika amaso yabo. Mu yindi aya Allah yaravuze ngo qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin, nanone ya Muhammad bwira badamu nabo mubika amaso yabo birinda kureba abagabo babandi, bizati by'umwihariko abagabo bambaye ubusa. Amma umudamu aramutse ashoboye kumva mawayiza yo Sheikh atanamureba, fa huwa afdal, nibyo byiza abishoboye. Fallahumma, keretse idha uminatil fitna, hizewe ko nta fitna ihari biiznillah, bikaba ngombwa yuko ibivugwa bireba nubivuga, fahuna la ba'as, cyo gihe ntacyo bitwaye. Idha uminatil fitna, iyo nta fitna yitezwe muri ibyo bintu, wallahu a'lam. Amma in istata'at, n'umudamu nawe ashoboye kubika amaso ye, barakallahu fikum, ku bagabo kabone nubwo baba bari gutanga mawayiza خشية الفتنة كوكو تينا فتنة فهو أفضل نبيو بجيزة والله أعلم. أيوة. أما نهو إبنجي يوفارو إسلام بيوانو كوريبا نهامبا نهامي بكا birenga jije yuko kureba guzwa abagore babandi nibiki ari haram n'ubwambure bw'abantu. Ibingi abantu kubitinyaho Allah subhanahu wa ta'ala. N'umugabo agomba kwirinda kureba n'abagabo bagenzi be ibibero byabo. Rasul yaravuze ngo la yanzuru ahadukum ila fakhidhi akhihi, umwe muri mwe ntakareba itako rya mugenzi we. Iyo barakallahu fikum. Nundi nawe ntakareba irya mugenzi we. Izi nyigisho twigishijwe na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukwiye kurangwa nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukamenya ko uyu munsi urimo urarebesha aya maso, ariko ejo Allah subhanahu wa ta'ala azakubaza icyo iyi neema y'amaso wayikoresheje. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, ngo kuri uwo munsi
buri muntu wese azabazwa kuri buri nema yose Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye. Hahirwa babandi bazakoresha inema za Allah subhanahu wa ta'ala fi mardati rabbihim, mu byo Allah subhanahu wa ta'ala umurezi wabo yishimiye. Abo nibo bafite insinzi fi dunya wal akhirah, haba hano kuri isi ndetse na yawm al qiyamah. Ni nayo mpamvu bavanywe Islam kubera kutubika amaso. Benshi mu Bayisilamu niho kiryoherwa na ibada, barasari bagasiba hijab bakazikora, ariko ukabona umuntu umutima uhora uremereye, nta koroha kuri Allah, kwa kuryoherwa na imani ntabyo. Arasari ariko nyina bagasari bikarangira kwa Allah bikandikwa ko yasaye, ariko kwa kuryoherwa na imani, kwa koroha kumutima kubya Allah subhanahu wa ta'ala bikaba bidahari. Kuko iyo utubika amaso, Allah subhanahu wa ta'ala akwima albasira, Allah akwima ubushishozi, akwima kuryoherwa na imani, Allah subhanahu wa ta'ala akwima koroha kumutima ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arabikwima kubera yuko nyine ntabwo ukeye nturaca, kuko Allah yaravuze ngo kubika amaso no kurinda ubwambure, dhalika azka lahum, ibyo nibyo bituma abemera Imana baca imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, imitima yabo ikoroha bakagira imani. Fa'ala kulli hal, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala iyi ngeso n'umuco mubi abantu wo kutubika amaso, turasabe Allah yuko yaturinda kuba mu bantu nk'aba ngaba, ndetse n'abamaze kugwa muri ibi byaha bakore tauba, Allah subhanahu wa ta'ala babarire. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.